tubahe mwiriwe Ben na Chance. Mwiriwe cyane. Karibu cyane mu Burundi. Murakoze vraiment. Mwakiriwe neza no. Bikomeye cyane. Ni iki mwakunze hano mu Burundi? Burundi igihugu giteye neza. Giteye neza. Kirarambitse simbizi niba kurambika ari ikirundi. Nico kimwe nta. Kirarambitse kimeze neza kabisa kiraryoshe kukireba. Ego. Turavye ni Ben na Chance tuzi ku ndirimbo nyinshi kandi nziza cyane. Kandi nibaza yuko mwamaze kubona ama feedback yuko ibikorwa byanyu kabisa biri appreciate cyane. Nubwahe buhinga mwarakoresheje kugira ngo kumbure Imana ikomeze yishigikira imirimo yanyu. Nta bundi buhinga gusa no guca bugufi tukumva ijwi ry'Imana Imana okay. Ntabwo ari yumvishe no guca bugufi mu byukuri nta bundi buhinga tuba dufise no guca bugufi tugategereza icyo Imana ishaka ko dukora akaba ari cyo dukora nta twitege iki muri no event ya Inganji Festival mwamutuzaniye nka bamwe baba bagishika muri kino gihugu cy'u Burundi n'ingenzi icyo kwitega ngira ngo nuko mu Burundi ntibasanzwe bagira Ben na Chance basanzwe bafise Ben na Chance kandi Ben na Chance bafise umwihariko utandukanye n'uwabandi ba worshipers bo mu Burundi no kuvuga ngo umuntu wese uzaza muri concert ndatekereza ko azabona ibintu bitandukanye n'ivyo yarasanzwe abona cyane cyane twebwe umwihariko wacu ni no guhimbaza Imana dukoresheje imbaraga nyinshi mu yindi mvugo twitege yuko hazobamwo ama miracles cyane ibitangaza kumbura ibitangaza bihe Imana nibishimira Imana nibyemera bizaba kuko ntabwo twikoresha Imana idukoresha ibikoze byoba Imana ibishimira mu byukuri birashobora kuba ariko mwitege kuramya Imana kw'imbaraga ese ubundi gusubira inyuma gato mwiyumviriye gute kugira ngo mwitabire bino biganiro Inganji Festival uretse wabatumye kumbure byagenze gute kugira ngo mwumve yuko mwitabira ino festival izobera mu Burundi nta mibare myinshi twashizemo imibare ni ibiharuro hari ntabwo bisaba ibiharuro byinshi no kuvuga ngo iyo umuntu adutumiye dutekera tubiha agaciro kubera ko umuntu aba yatwiyumviriye hama tukareba umwanya wacu babona hari umwanya tubishobora tukabyemera nta bindi biharuro dushiramo nta yindi mibare dushiramo kuvuga iyo umuntu adutumiye adutekereje tubiha agaciro twabihuza n'umwanya wacu tukabona birakunda turabyemera nta kibazo ikindi nuko twumvisha ko harimo gufasha abana bavukira mu magereza mu mpimba gufasha abantu bari mu bitaro babuze ubwishu urumva icyo kintu rero cyo gufasha n'ibintu byiza by'urukundo ntabwo umuntu atareka kubyitabira indi mvugo mwaje kubera iyo ntumbero n'iyo ntego intego irafatika yonyine yatuzana uretse iyo ntego nta yindi ntego mwari mufise kumbure nko kuraba kundi mwoca mukora ibikorwa mukagira ko mubikorera hano nyine mu Burundi ndavuga nko kuririmba izindi ndirimbo mugasorana n'umwe mu baririmbyi hano wacu ntabyo twari dufise mugabo tubironse ni opportunity ariko amahirwe ariko ntabyo twigeze tugambirira ngo tubashimire cyane murakoze no kuri Imana bamugisha rero turangiza munyemerere usubire mwibutse kumbura ko adukirana mbega muje mu gikorwa cyahe ngo umuntu abatumije barabizi tuje mu gikorwa cyitwa Inganji Festival cyateguwe n'Inganji Association gifite ama activite menshi harimo iya mbere yo guhuza aba businessmen n'aba artiste kubereka aba businessmen abagwizatunga kubereka ko bashobora gushora imari yabo mu ba artiste kandi n'aba artiste nabo barabakeneye n'abagwizatunga bakeneye aba artiste iyo ni activity imwe hari indi activity ya soirée de gala izakorwa yo gucollectinga amafaranga yo gufasha abo bana nyine nkuko tubivuga bavukira mu mpimba n'abana n'abarwaye babura uko bava mu bitaro kandi barakize uribaza umuntu kuvurwa agakira yarangiza akabura uko ava mu bitaro hanyuma activity ya gatatu niyo bise worship like never before ni ukuramya kabisa birenze uko twigeze turamya ikindi gihe ndetse n'indi activity ya nyuma izaba ni workshop y'aba artist izoba ku itariki 8 nizo activity twajemo kandi turatumira abantu bose barimo kudukurikira muzaze twebwe twavuye i Kigali ariko mwebwe muri Burundi barimo kutureba bari Burundi ntibazabona tubashimire cyane murakoze cyane Imana bamugisha